Uthaka wa muthenya uyu wonekaga makiria riria wendo wonanio na njira ya kuheana tu kiria winakio na kuhutia miturire ya andu aria angi na njira ngurani. Uu niguo aikari a Thika mekire kuria maumirire kwa wingi kuheana thakame na thutha ucio gutuga ciana iria cikoragwo mikira-ini ya barabara mwena ucio. Ndio mwenye itasaidia but nikidonate itafanya kitu poa kwa life ya msee mwingine. Mtu atapata another life ya kulive. Uria unabangite uheani ucio wa thakame Ronex Onyango augite aingi marathurire kuheana thakame umuthi na muoroto wa kuhonokia mioyo ya aria mekoraga mitino-ini ya barabara kana mathina mangi. By us doing this on a Valentine's Day is a show of love, just basically to give back to the community one, and at the same time to have a blood drive to give the Thika community an opportunity to donate blood. Amwe marite raini ya kuheana thakame aria angi manyitanire na ciana iria ikoragwo mabarabara-ini mwena ucio na thutha ucio gwetha taranda thiini wacio. We have a studio. We are going to assist these children to record their music. We can do both audio and video. Na kwa kaunti-ini ya Murang'a atumia a ndigwa makunguire muthi wa Valentine na njira ya mwanya. Atumia matanyiheire ngiri imwe makiheo ihwa o mundu gutuma maigue ni mendetwo naho ikundi ciao ciaheo milioni 24 ni mbunge mutumia kaunti-ini ya Murang'a Sabina Chege. Wamama wa Murang'a wataenda na shilingi milioni 20 na ngapi? Na 3. Sabina augite kigina giki ni giguteithiriria atumia aya gwikuria mangikionjorithia na njira iria ciagiriire. Igongona riu ritafanyirio kiharo-ini kia ihura kuria atongoria ingi magwikinyitie. Oho 20 kuma njera-ini ya atumia ni marekereirio thutha wa mundu utanenda gutamburwo kumarihira faini na njira ya kuonania wendo. Oho njera-ini ino no mahariririo thiguku kuria marianire magikunguira kuririkano. Naenda nyumbani, at least naenda kufurahia na my daughter. I'm so happy, yani najisi tu mwenye furaha hadi nasikia ni kulia. Nimefurahi sana vile nimetoka naenda kuona watoto yangu. Gikeno kiao gitinathirira hau kuona no matugirwo na iheo ngurani cia gukungwira muthi uyu wa wendo. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Windrose Wangui.